hamdu sana agwegam ne alam to geveri Allah salawat kiyani kati rasulullah muhammad sallallahu alaihi wasallam ni salawat salam ga ekale pana Allah sabun shamil kura assalamu alaikum mali city anghenu ge tarage maseke kura committee ge member me mi pressa kan aralane algonde me medu iftidaa kuruman hamaje fawa event ka gule gotum mawluma devu mataka adi kuriyave samarevigen da event taka abehegutun komiswaraka mawlumata hissa kolumataka migutun medu algonde me sat medu algonde me iftidaa kurma hamaje fa mevane algonde me haru terege me bodu en event ekkamuga sateka hunarwerin tamrin kurma satek hunarwerin tamrin kurman ane huluwaleve program me program ki algonde me polytechnic akiga ebbas evigen wara fula ko malege rajituna hasa kollevigen anhen kambalon nagege tibbawa anhen kamalona hasa kollege huluwale una program satek hunarweri me program minan defa mevane alugon menge amazakavi meharu malega alugon menge plane ge teren satek hunarweri ek tamrin kurma egotun alugon me satek hunarweri tamrin kurum ge program fortama feshumuge gotun alugon me wane mige meharuge kuri kolo en event ek kuriya gengosa megatun pastry kiyawan dasko de klahen alugon men kuriya gendiyumuge teren savvis kujjaku wane mehar hunar weriya kavvefa ehme mahama eya ekiga devana burege gotun meharuge alugon men target reach umuge gotun devana burege gotun alugon men mi fashani sateka hunar werin tamrin ge devana bur e polytechnic ekiga hakohe kuriya genduma medu alugon men mi fashigen da hakoha ki alugon menna sateka hunar werin tamrin kurun target reach wegen dane program එක හම යගි අලුගන් මේ program හොලවා ලෙවම මාලේගේ රාජිතුන්ගේ තෙරෙන් වර ගින අදදක හම රාජිතුන් අංහෙන් කබලොන් අද හම ෆීරියන් බේෆලොන් වෙස අලුගන් මෙන්නම් ඒ බහුරි අනේ මේ බෑරුම ෆුර්සත එදිෆා නම් සල්ගන් මහ හාස කොල්ලේෆ අංහෙන් කමල නවාති මේ මියහර හාස කොල්ලේෆ මෙවැනි අංහෙන් කමල නවාති වලගන් මේ වාණි හක් කොහකන් කොම්මේ කොහක විහි කුදින්න ජාග දෙයිෆා අලුගන් මේ හොළුවාලි හොළුමාලම සතේක හුනර් වෙරින්න හොළුවාලි හොළුවාලම දුයිසතියවරෙන් ගිනන් අදද මතිවෙගෙන් දියකන් අලුගන් හැම වර උෆලා කීක ෆාහක කුර මේ සම අලුගන් මෙන් කුරා කංකන් රජිතුම් බලා ගන්නකන් අනේ මේ ෆාහක වාකමේ මේකතුන් අනේ නමවෙස් අලුගන් මෙන් මේ ෆුරතම බුරුග අලුගන් මෙන් මේ ෆුර්සත් මේ දෙවෙනේ හකෝ හොම්වෙස් කොම්මේ කොහක විහි කුදින්න මේ එක මේ අදද මතිවෙගෙන් දියමුගේ සබබොන් අලුගන් මෙන් පොලිටෙක්නික යකි වාහක දක්කාගේ වාණි furta devana bore mehar kuriya genda gotan ane me ebbasumaka wahaka dekke ifa de algon men koge me ha kohaki kobakan hama ane tibe fulonna hama bonala dena megoto algon menge kostaka ki meha rajaga netige meda sagafi kantatawge teren algon men visne ala ko dirumuge gotun divehi libas digu hedum fahan das ko dino me ane alugon men anhenonna vetibe alugon men tanaka digu hedme divehi libahe fan veja wara bodu aguga me fahage me ene me alugon men naves me libene he alugon men beenum vi divehi rayitu na divehi anhen kamalonna digu hedum divehi libas fahan das ko dino hama me akiga me bowal divehi libahuge bowale hiru getun eve sama me koge tere hama ituru kohege gotu alugon men me kuriya gendane ehma divehi libas puri hama vegen dane bowala akiga den polytechnic ekige ebeflunge terensi ebeflum miharus kuriya genda program tawge tere galugan menna magfaik me koddene atteri masekke current masekke adi electronics adi refrigeration masekke mevesa mahasa kol levigen anghem befulunna mikankan geterega dirule anghem befulunna gega dimawa masalata hallu koddenamuge gotu me mikanta taves meheri alugan menge cost terega himana life me ar mi kamuge sababun mi kostakuge sababun alugona hama yagi me gege dirule anhun kamalunna wara boda dasse gendanekan gege dirule dimawa ekeki masekketta adi me sagafi me ane tin kohuge sababun we sama malege dirule eta rayitunaka me dasse gengos adi hama malege dirule rayitunan megen me luita kellibi gendanaka hama yagi megotum me kostan alugona me meni kuriya gendewmataka first waha karrawalaifa ei ane alugon me gendani kuru kostakege gotuka participation kostakege gotuka first waha karrawalevige me first wahuge terega me basic kohe dasse gendane mer basic koha ane me divehi libasias dighe dum vias ad hirugetum ges me basic bata dasse gendane namves mi maqsadaki
basic mi bata dasuma fahu advance addam beenum mi hunna mi fursatu fahi wegen deu polytechnic akiga alugan me wahaka dakkani kuriyan wattaga mi advance course takege sifaga farma kurevigen ebefulunge syllabus takaka akige ebefulunge mandate tere levigen mikan kurevene gotaka mi egotun alugan men polytechnic akiga MOU ge sign kurevene mi meduge mi hafla terega mi MOU ge maksada ki alugan men ham ebefuna gulige mi costa kuriyan wettaga hama rayitunna hile mikantata koddenum ga magfai koddeno adi advance course taka ane mi certificates level ge course taka ve samadiumuge magfai koddeno dama me beno rayituna hama bonelam beno wane adi kostaga baar wefame wagtibi befurnawas bonelam beno wane mi kostaka ki mi war rangal fursat take ke tibe fulun hama mi kosta 10 kurawwagen tibe fulun maseke kurawwacce me geega tibba wagen kurevene eki kahala masekketake mi kohuge kostawge sababun adi advance wegen vies ane me nafa hodumuge gotum wes tibe fulna magufahi wegen dane takkantatake mi kostakun dassegen dane mige iturave samakuriya dam beenwa me hum alugan menna hama guligen alugan men itura hama magfai kod dena me miyanna harwes alugan men mi kostakuga ituru bolotan hama kuriya gendana gotam mende alugan menge ane visnumuga adi hama ekani mi costa kennon sagafi ituru ehen costa ke ves alugan me iradu kurviya me anhar polytechnic ekiga kuriya genda gota mehar visnumuga huri ehem evahakataka ki adi mashwarata ugat huri kankam wati namaves evahakatak ves highlight kolli den ituru hama tafsilan alugan hama nabraisan hama dannawalan koha behe ituru tafsil take devuma ade adade me rais endane fadan ham algon men polytechnic ka guli wadagen me fattwa masekata ki algon menge huriha daira ke rajitom ves kabu kurane masekata ka bun ei emme muhimmo ekkanta den hama me algon men beenum ve hama rajitunge feedback ka adi me masekke me adives itura furiyama kuremene getta ki koba kan den algon me mi far me fattani polytechnica ekiga miha daira yakum mi maseke kurani algon menge sagafatu ovigenda thing component egge gotuka mi mana hirugetuma diveli baha diguhedon mi hasa gotega ekan kamang adialwala gen algon men mi program fatta masike kurata devarka duas veje den ane algon men gos polytechnic balali rues algon men mikhala mi ane sagafi maseketake mi kurevum anne ettanaki polytechnic kamga wati befulu na ekiga me maseke kuran algon men gastu kuri algon men beenumbi polytechnic ko mikal fursattaken hilera yitunnan mi hoda dino adi mi hoda devi certificate level ge fursattake bes huluwigen diyo den ege ituru miharu algon me masekketta minni mi ane miyadu furtama class mi MOU ge soy kurma ki ko furtam class miyadu feshken dane den ane first du hab behike midani ko medu ko sama mi ane bara muhimmu mi muhimmu hama mi lesson take kuriya dane kama उम्मीद करते मी अलगन मेंगे मी WDC के आने WDC के फरात और 3 फैसिलिटेटर्स इस अलगन में मी अलगन में मी वाणी देवा आने देवा फॉर पॉलिटेक्निक ये तो होता देवा फॉर देंगे हम भी मी आने एबेफ्लुंगे लफाया मी befulunge tajruba ge aliga hama wara furiyama ko ka wegen dane kamang ummid kurande rais wara rangalan huriya tafsil de wafden ituru tafsil algon ka net de bek shukran ade ane den hama iturang hama algon sama tannawalam beenum wane rayitun adi male city ge daira tawge huriha anghen kambadon algon men mikura kankan bala gannakan algon men wara ufala kun faaga kuran
namas adivessama aluganmen mikura ituru hama kuriyam miyahar teresadi miyannahar plantak ge teres mikala wara bævar kantatake daira takan amazuko aluganmen ge ashara daira yan amazuko wakiwakin hama daira taka focus kokemen aluganmen miyannahar plan ge tereka kantatake huriwaha kehmema aluganmen ge me social media page taka aluganmen ge official me platform ta ballawashe aluganmen de migota news conference ka vesama ane wahakata hissa kurana nammes miharu aluganmen me kankan hissa kollagen wagut hamawairuga bære novevi ege fahum me warek gina rayitun aluganmen nange bahure gulafa fursatakan edifa ekamuko deadline en hama umaffa aluganmen aves undaguwe anekka ekka lebe furna fursatu den ekamuko war derawa kamen egotan aluganmen ge daira ge ves rayitaku a fursatu nudevun ehema ane wagutu ovva aluganmenna hama miyada hame ves aluganmenna koltan e baade miyaduga mifasha ko haves me bærwo man edehema wagutu ovva aluganmenna hama ane angawal devwashe adi hamavi kamugawanama ves aluganmenna kiriya ves fursatu devengen kamugawanama ekan kodden aluganmen beenum ve aluganmen me Mali City WDC me kurani ane rayitun nattaka rayitunna kodde kantatake gotu aluganmenge mandate tereges ankenum barweri kuruma me inna ane me mandate eki aluganmen mikahala kostake me kuriya genda me aluganmenge maksattakake den ane libe tarhi bayaki ga fula kuram mes aluganmen ingeni me ituru kostak gendam mes noniya misalaka advance kota noniya tankole gina member unna ki mihar me feshe koga kom klahe ga me nan vihi kudin kamugavina mes gina kudinna ki ga gina kostake ves fesham aluganmen nan ekala ane me raitunge comments libe warakan ekankan aluganmen magufai koddena den mihar me fursatu ga den aluganmen me kuriyan hama miyahar terega de me mas de me namas tereges commissar ka kuriyan hama revemon feshamat tayyar fori commiss waraka ane hame huri tayyari tan alugan kiyal de namigotun anhenuna hasa kollagen hama Mali City ge daira ge anhenuna hasa kollagen guruwa mubaraten waran ama feshuma wani hama je firad kurevi ami hafta terega alugan me egave semmo yuga sign kurma ekiga alugan men me duwas kandala final kollaf emasekke vesama kuriya danewa ga mevesama mehar alugan mena wani daira takum member on libi hama fudevar ka tarhibu libi anhen kambalun gegatibe anhen hama kambalunna me fursatta me wani fahi kolleifa waran ufala ki fahaga kuram me moli adi mihatana rajye ga bevve hamekari anhenunna hulwaleve guruwa mubaraka me guruwa mubaratan alugan menna ebba bebe fulum wara ufala ki ga kina da kametto yade me egotan ham wara sual tavesa ema waran akame namaves hama wara gina be fulum hama me gaves bærevi ema ewa kalugan hama hissa kollanan alugan men ekam ves hama me har feshum ga magumati ga wani hafta terege ege hama feshena tariha huriha mawlumat ekan alugan men hama me social media ga hissa kuranawa ga dannawa den hama meyahar ga fahu kolo alugan men hama moli rajye ga WDC takakkum veve ane me be hama jefawa mahasinta kive sama plan kuregen kuriya me da ane kamekkamuga hama hissa kolan adi hama ane meyahar terega alugan men fashagen kuriya gendam fashafawa me ek kamekkamuga wa raytunge hal belem program mes alugan men wani fashafa e program mes alugan men hama me kantatta ki ga hama me ma hafta ku ma kun egota bahalevigen gegiyan hal belem ga program hama kuriya dana me vesama hasakon anhenonge dirulme ga halatta denagat mattaka alugan men hama rawagen hinge program me program mes wani feshifa kuriyan ebade komes waraka me program taka ki ga ves alugan me bahalani me huriha program ka statinwane ane huriha HVS ekiga gendeven kalgotaka alugon men me komme program aki alugon menge ashara memberun hama ane me ebefulun hama ane ge shamilun himene kantatta watiwe alugon men mijene hama huriha program ave sama memberun adati nuane gottaka bahalage me kankan kuriya genda ehma me alugon medu me dakkalan huri wahakataka ki pressan em itur suwalen otiya mun alugon itur suwale neti yamunden alugon me aduga me press nimmalana shukriya wara boda fursat libuliti